Ole voin hi Mars ni som sang ni som ni parukania Mipui a welo ngai thale ang chibai leve kule tunlai sarkar malak na in belchian adol chome khi mizo Mipui hian kan hmutlang vekin kan sortlang veka kan ram hruai tu ten thei top chua tan an lak lain kan kongpo hmuan nuam chomek zele tunma zonga kong metal po la hmungai lo te pon kong thamel an mu chomek zela kunha thok tu te pon an thora singa mason na kong an zo chhozel la ya sarkar malak na le ram mason na mudu mi lo le ram hlui zia chua manlai thil hlui te thar thole a soi chua ching te hian ram an hmangai thlo lovin ram hmangai na chite pon nei lo ni berina lang chu wangin lungrual taka ram hmangai na nen thil thalo kan hnola ramin ma son chhozel theinan Mipui te tangrual sham mangu ram ve tua durtlang pu editor karil ruwa om kalo soi velok niriat thlathum sang ni som ni paruka kan Sunday school zirlai ka zirtir lain karil ruwa tuna kan chief minister hi Zoram tan hian zol nei Nehemia ani mai lo mo ti ka ngai to a Jerusalem kul andin thar le la ya boina siama rondo tu te kha mi pathum an ni ya tuna kan chief minister ron ti boi tu te hi party pathum an ni chi a Nehemia kha lal no hlan tu lal thi ai thi po huama athelin tur loin ma satu kha ni ya kan chief minister po hi prime minister thi aya thi mai tura veng thin tu ani chi abok captain lalri no ma chuan tun hi Nehemia hun ani ti in state day of prayer man na kha na soya tin tuna kan rorel tu ti hian kuding lamin bible an kenga kudve lamin na an thokati ya chutiang chia chuan Jerusalem kul siam tu te khan an kudle lamin kul siam na tur man ruwa te an kenga an kudle lamin ral thuman keng chia boka khothlang lama tangin asam hovin remna tak tak an dulovem ni ti turin an lo chai boi ve chena Nehemia ti boi tu asdot ho kha khothlang lama cheng an ni ve chia boka Nehemia chuan pathian hne na tong train juda ho ngai dam turin atong trai na se emema chutiang chia chuan kan chief minister le arorel pui te hian tong trai na hi an warin ne nan chan theinan le kan ram tlu chemek tundin le nan hian tong trai na hi an ma chuan ber ani bok tuna ZPM rorel lain Christian te le ram rorel na kan zir chia boka kan ram hian siam that amamo tak zeta siam that ni hi setana hian a hlau emema a chan chu kan ram Christian ram hi siam that ani chuan pathian choi moin amanga khovela Christian te ti du da na sa le re thailo India rama ngei po pathian hi choi moin amang ti hi setana hlau ber ani wanga ni tuna Zoram mason na dal tu te po hi an mani du da ani bi khaulowa setanan man ruata na mang mai ani tu ma hi huat tur po ni lova kan huat tur ber chu setana le a na tho ani ya aman ruata na mang mai ani chu wang chuan setana le a na tho do na man ruwa thaber chu tong trai na hi ani ya thei patop chua tak meu mewa pathian kan awangai ani from Royal Dikapu Mizoram sarkara opposition ho hi in ngai tua hlek teu sarkar ding lai na thole malak na soisel tur eme min shelova chief minister ber ami malin in be chiam ang nga tinge kan chief minister hi in huate mem niang le opposition ani chung po in hek la topa ruling ni in chief minister hial alo ni le a ama mi mal tham sak le in hun laite be nan in mang chho le a kumsom ni kalta a bangkok an jin na te in han ching por le ta zela ram that na tura in chief minister chiat na tur hian thei topin chuang khom mai Mizola Christian teu tuna in kaldan ringo thi chu in party mi party aya ramvei ho hian an kian san pal zel chewa hla ome policy a in beula India lai pui parliament ang le khwan assembly house tibor bang su Mizoram chunga khwalzin local ten Mizo min mu thate mem lai le min fak loi na kara assembly house thenga faklo chhozel te hi mipuin kan thlahel tak zetani RK sanga
pu editor I channel kal tlangin kalo aw ve le teango Mizoram a hian eng party po sarkarin tu po chi minister se party ruina tello zalen takle ril ru fimin lo thlir thini la chuan sarkar hi kan muthiam tur ma se Zoram Mipui nol pui te hi party khurbin na chep taka tanga kan har chaw hun tur chu alari di om sia Mizoram sarkara corruption noi bo mek le dan phallo ai kal lak ti top te kun thok tu te ta na be se na kol eng lo lang ta te thalai le khathiam na zong te ta na inel na thiang hlim lom ta te healthcare system tha em te smuggling noi bo mek le thil thar dang dam tak kan sarkara kan mu mek te po hi kan tar midwu azirin kan mu dan ai nang lo zung mai om sia leng puiram thal chung changa scam lian ta kom meka chief minister hlui le revenue minister hlui te hninga cheng khor nga ve da tura malak na social media lo dar te hi engtin ni zelang mo bai moya to chung pu editor min ning em lovang chumo ti thei ne lo ber hian aw chopui tur ka nga ve sia soi ngai a soi non lo thei lo engma be sei ne lovin MNF party hi thang khat lian zet zot kalori chilve to ka ti kha u tok po ni se ka vote shim ti pol kha ka ni thin karin anang lo talu tu kha party ri chil a thlak zia tangin ka har thar ve a sang ni somni pathumin than khan an party alul le ZPM ni chuang lovin enching du pola omin kan ei ru ve don lo tingam ngat ZPM chu kan chung koin kan vote ve a sarkar na an chel chawa MNF kalola rui te reng nge ni oil man an ti sang motor pakhata tok ti si in motor man to an le si ti ve le engengemo opposition te beina oil in ZPM ka vote kha ka in chhir man hial ani tu na ero an na thole session boru bela tang hian ZPM hi ka vote non le lowang ti ka soi thei ta lo top mai thlir zel photang party ri chil ban sanin midik le tha ramta na thok chu vote ngam zelangu party ri chil le tan big nei chuan midik lo ti hriat reng tan tla ta ol ti hretu ka ni ye RT khiangte kapu chibaile ZPM party hi dampabial by election ate HPC ate LADC in thanate sarkar na siam zo lovin anom vek sia hei tu na la AMC in than alohun le don ta a sarkar na chan zo lo le an hlau nge ni aizol mi puite chimbudoi nan aizol kong thala an siam tluk mai sia ke ni thingtlanga omten kan thora kan seng ve na tur so thing la chu an la hlei thei bok si lo so thing lak na na suman da sa kha heng aizol ko pui kong siam nan hian an hmanga ni mai lo mo kan so thing te alo ro zowa abu ka lo jang ta lo hal alo hun to bok nen na dang kan tho lo thei bok si lo kun pha thok tu te trang manga in ti te hian an in tiam huna tal so thing hi min han lei sak thei se kan va tiem an hun tiam la chu thakhat chuangin a pel le der to si vai sum dong hne na man tlom zo ka shal lo thei lovin min siam ani bere khiang te pa pu editor social media zoram deng chuak leng puiram IAF hne na hlan chung chang hian ril ru abatina em soi tu lo thila assembly member te in hmial na asiam hi apoi khom mai Mizoram sarkar in CBI hne na ahlan to private resolution ngai to non le ani hian ril ru atina hetiangin hansoi non le tul ngoi ngoin ka hreve khongai mi pui hriata min lo aw sak theila ka ba du em pakhat na doctor thangte a hian ama mi mal hun kal zel tura ming than nan le MNF froi tu chen khat ti ming hliau nan private resolution hi apulut ve shim shima ang panhina ZPM sarkar ma a MNF te le DC te ne na an soifel sa vek ZPM sarkarin dan lawanga ti ani chuan chultir mai oma lom tia MNF le doctor lalthang lianate an han tang ho lui kha aba swal tha kem thil om zia an khru vek boxi kha thil serious le tu kha Mizoram sarkarin alo ti tobri ngot the ni lo thil ti fel vek to chunga Central Sarkar Defense thila mola gri ngot kha Mizoram Super Chief Minister tan thil ti che ni lo
IPS wal ngat le India ram dan shri animiawa MNF bum mai thei ni lo pathumna resolution pulu tu Dr. Lauthang lena hian a political future clear ranin tu te molaka thang thalak na tiang bermaya a member puile un lian chunga le chimlam MLA te khan an man phachia lovina lang an rak ve mai ni ram le nam mangai na an nei tak tak lovina lang bok an bola molin thil tak tak an shelo anin dimol pho ve mai ni berina lange palina tui real bial tu MLA laldong lianate engineer H lalzir lianate puram thanmoi ate an han tang dervel khachuan luagan ti chua khom mai ke kalo mudan dik tak phei chu milem cheve lang lek nin khria an ril ru lo lam dai soile ramboi biglai MNF che dana ang e thila hian super chief minister hi rin thua sum chung changa inrola Zoram Mipui hriata pumol phona kong an dam mai ani ti hriat bekalom mithil chik pe lote bumna man ruwa mai ni chimlam MLA then khat phei khachuan thukal lam le ho lam kha an hriat phak ve hmel lo bok pangana khatiang thil CBI ne na pek vek to athara hun tam tak khoral na tan le mimal in hmel na tangkai lo ti chuak tu ril ru kha athiang him lo tak zet apulu tu kha na party pui MNF shwai tu ni na khela advantage alak na sihal putar fin na ang khom mai pangana MLA Trump masa khan kulal do ma hupura wangringot khan MNF MLA rual som pani te kha hek na te nom tak mangin ex chief minister Zoram thangarim te na in manlo la to a khang ho kha tun tra ma hian anpil deuh diak angina chu thei ti hi Zoram Mipui thlir da na ni tlat kan super chief minister hi tu te nemo diklo takin baby ma se kanram ta na pathian ro ta ni na hi chuti mai chuan an phi thamai mai na rinom lo parukna congress so la hi pujon ro tlong lianate pulal thansar ate puzudin tlong ate howa ram an han kai hruai tak tak tur hi chu han mit thla in nui hi an ti sa dewa central lama an punloi don boxi pasarina MNF puzoram atela nui an ti sa boxi MLA tanglai ho la hi thluaka sumlo din ati boi mek le central sarkar rin hlo zo to lo deuwek an ni boxi opposition leader te hi han CM don ta se Dr. Thang te tenen an inkar ti ngai na omina lang si lo Dr. Lal Thang le na te la hi corruption ti ngai to lo wa hausalu tuksan ni boxi angai na nom ngang lo ni bermai ho u kumsang ni somli pasari thlengvel tur hian ZPM hi mailak tir zel mai angu chu zoram damna chona ni yang bai marwa tipa akhal hle mai engpo ni se mi poi asailu tuklo tura ngai la thawme mi pui awo angai nom thin hle mai mi pui awo tluk thuakin assembly house lampo angai nom thin bok leng pui ram sha chungchang puthang ten aron pulut ruang mai hian politics a thiam ji atilang chiang vevin ka hria an party hruai tu lok nor thak na that mel riau CBI lam hian sangni somni pariat din thlanma a an chei chok ani nga chuan kan chief minister hluile a minister then khathi chuan an chu ve thei point ka ring to lo generation z tening tin yan ti kha kel sakan na bela an tia mi kha po kha ahim lo mai long mo o tuna MNF MLA a line hamtang ho hi chuan leng pui chungchang hi engma an hre ve tak tak lo ni poina langta a an party chunga lading het ve tlat ki thluk ngei tuma he leng pui ram hi ron se chok le thin an ni berina lang an party chung in dona na sadak hi house lama ralan rel ni berina hriat thei bok engpo ni se MNF tlin theina bial ho hi han thlir wangwangila ramri deblam ani ta deuh zel mai hian an kalibar ati chiang viavin hreve lo mo voxa keji khatvela lung oi tok vel puro ba dro moi roi te po hi khulaya na khu chuan adu chen atin thei ka ring zethan es thenzo Zoram Mipui awo channel nei tu pa le kantana platform min bot sei sak tu chunga lom thuam sela damna le hriselna lo nei zel ro se ni kwa mar sang ni som ni paruk thotan nia si son tan na assembly speaker thu soi kha awa thain awa poi mo te rengem
nie Assembly Speaker te pahnih te hi first timer an ni wanga kan nam nul deuh ani po in kan ram rorel na insang ber ani awang tal po a za tur ani hrimhrima Speaker in session tran tira piangin House chunga om dan tur le member te thu soi hun chung tur te chu member te aron zel ani kha nima sela an hun ruat chu ngai poimo le si lovin bo pel ani renga Speaker thu lova in chan te am fo tamai le thu soi mek tu thu soi lai ti boya loadin thuala tam ta viau mai Speaker in a soyang khan India ram state sang rorel na fil fiber kan ni thin thu le Christian rorel na ni om renga kan chom nun zela tul thu a soi kha a soi thatak zetani tin life apek chu ani hi advantage lang na ta na man thei ani awangin life apek chu lo mai turem ni ti thlengin a soi ni kha tu tenge mangtang kai ti lam chu mitin ngai dan ni sela ke ni tangyal point kan lo clear ve zau zawa union budget session borok te khu a chi ri je kan fria rorel hlei theilo khopa ani na uboya wanga anti top hial te po atamani ke ni chu pathian nung betu Christian Assembly rorel na inania kandang lambik turani tin chu mai ni lovin mizo tlom ngai na le ayo pa za thiam culture nei tu kan nia kan tong kampo mizo Christian pathian nung nei tu zia kan chwa ram hi kan duty ani di hre tharin moi le za om takin inun pe yangu tin du thu kalo sam ve ni e gospelipa ngai nom mi thin hle mai ole khati song kha zanin tlai ta na kan ngai thak thei chu lo ni le ta thu tho tu te zong chunga lom thu kan soi thar le a thu ron tho zel turin kan in som thar le bok ni sela tin chuti rual chuan thu thon chiar chwa jinga miril ru tin riau te ril ru ti nat te kan lo nei chuan mipui ayo in ni ngai dam na le hriat thiam na kan dil ngal ni sela in zawa in hun man dom le ve kole Sarkar masalamin kumsang ni som le pakwa healthcare scheme aron siam khan sarkar chuan rate a siam ang chu private hospital te kha man tir ve kha antuma amai ro chu mipui te ai private hospital te du sakzo ka an du dan zom khan sarkar rate ba ka sen bel ngai chu reimbursement system hangin mipui te an choi tir ta kha ani zo ka tin heti lai hen private hospital te chuan an bill ang chu mipui te hne na tangin andong zela mipui te ro chuan an sen so tur kha an bulet kim thelo na sa he thina ni kun local zela mipui te bill thelu ang po chu pe lei thei to lovin cheng vai bel si somnga le pali point somli le panga kha ba min hu chia kan ti ve zi kha lo ni ta ni MNF sarkar khan mipui te in private hospital te kha an du sakle vo in pokhan an du sakle in kashia a fa hey in hospital pharmacy te nei tan phei chuan dam doi ten lei tlem theidona an ti tlom theidon te lul nen hianin tin voina hian pu speaker iveilama mi te chuan private hospital te tu du sak takin anon soi puize mai khania a shimin a thu shimin maxi in thandona notification chwa khania kha notification chwa kha chu han ngai to ta ula CHC pasare eng ma financial implication tur po ngai to lok lo khatiang tin provincialized school zale exam nge kha zale somria ti vel khatiang ang tin khan a in ang renga pu speaker ka ngai to mai chu jail cinema hall cinema kan han na Rishi Kapoor kha kan han en ta ni an lam vel ta kabi ti kha ti chuanin anu luka khan Elvis film khan han en le Elvis kha an lam le ta thalai te khan Rishi Kapoor ti dan a copy an ti chu tiang vel chu ning ka sha pu speaker chu wang chuan e helai chu ngun taka an ngai to that le ngai ka sha